Arning samai birta kalang rapet do anarat pansmi aprang sinil hin pens kardom lang pazriglo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina kukia khai tumpan MSc ang hoi long hini ke pek ji pulong ki chidon no dekhi pusi jakas atumpan sodak pen pachini pon manja Hindi LP school lapan ke manja Tiniali LP school PSAP ite se arat tumpen chithan simu mai pedepon Koilamati arlong cingken long ihum oto akhir tangrak pen kacingkoi kan pura long sorlusu artan kan krisi ke cerop bangnia phanta apu pok erban arpan armut pondet non birda puthot angton pen langpon isinan jangmi poni pha ingkoi arni jakas KAYA kuwa lapen ki KFA tum chalangsi phenaki mai kani pon kidam dang therin phai kre pho arni kuki okchum pran mati risim kang tang ki oda song atum pen UKDA, KRA, lapen ki KLO atumpen, Sorkar atumpen, Monsam Alamdon sami citok pondo, mati MOS 2026 citok pondo. Bangsu MOS 2026 long citok pon, MOS Clause 5.1A lapen B along citok pon. Karbi Longri Thomas Council long pen sami kuki khai tumpan, ing hoi hini mati MSc ang hoi hini kuki khai tumpan, raipi pon nang jipasi. Citok pedo pon lo. Labang silabang solom aputhak bangki cidon tun dekthi athi. Karbi Longri Thomas Council labang ke inglong aso khai tumpan si kirai pi binong lo bon sambi la puson kukia khai tumpan MSc ang hoi hini an rai pipo nang jipu bangki chikroi tun dekthi kukia khai tum do an sami kilig bangki arjab dun long lo bon samala puson isiveda khai phan silap an rai pi bed nang jipu bangki chidon du dekthi kidam tang apor hut an sami kukia khai tumpan sami MSc sami arpu pek pon lo tangte non ku people silap puson kukia khai phan eng hoi hini bang ke rai people vek nang jipu ke tok pedu pon lo bang so lam pu thake chidon pon dekthi Karbi Longri Thomas Council labang ke inglong aso khai tumpan si kirai people binong lo lasi ladak do on bang ke inglong aso khai tum an sami kilig lo mak arjab dun long lo bon sami non la puson kukia khai phan jong si ing hoi hini an rai people nang jilu patang thi ki bang silang ani bang ke black a khai tum an ta la puson si MSc ang hoi nang rai people nang jipu si alang li tum menta ki hang pedu pon pu lasi labang so lam pu thak bang ke chidon dun dekthi lasi prab jin pen labang su MOS 2026 ke citok pon along 5.1A lapan ke B bang pa private nang jiposi jakas achar ban slining tipen sodak pen pachini pon Chief Minister, sama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang di kuki fan la 105 Amendment Bill implemented alang kan Sydney kuki fan PG kolam sei kido la kira so puthak itum jakas kana bangke la bangke itum la sokti kitu asema nohoka tribe long nohoka long le danam tami a tribe wise to gen hokta si reservation abe ini dak kolam ni dak ki ke le class constitute tribal SC OBC pugan si reservation dui tamni kuki Karbi Naga Khasi Dimasa pugan ke nohoka long no so dak khasi belek na Marori to hokanani pugan ke dak reservation ke bibe itu constitute ni dam tengke Kasi dak Karbi Anglong long sa non to 125 Amendment Bill kalong sila tuhan kuki bisa si kipi pula bangke la PG pu bang kipelang PG pu bangke la kene itu bangke koin ide la bangke chokche pu de ki koin ide to se akhe la ke chokche se Karbi Anglong Autonomous Council la porifu along non next territorial council to ni 44 seat le pistami la dake to Karbi phan lan tu pemeti entire SC phan lan dolo la pen reservation ke kapek phan lan dolo pu dakta kasi dak jong si kuki phan jong si pini jong si dak ini pidat kete mo afia pike la gupilo ma manita nang hangko te tu kupilo se dak Karbi Anglong do lang kasi la bangke tum jakka ko tum ke la bang tum ko ni tapi immediately la so bangke tum tim working pipeline la so asi reservation api thak bangke stop nahi tapi mo 125 amendment bill ka husta me tum la bangke no ko tame tum papilo ma jadi pai tum Karbi Anglong ara do an tum an tame la bangke rok tok ni lang toli aku tum la bangke ni tum tum la bangke kuki tum tame matharang ne lagi tum kuki han ke lang selet ko la pubangali kuki tum han tame tum la ke lang selet ko la lagi arona teng tum pudam arona long la bang tokte ni tum sini dam tengke je mania kas fan mania tribe fan reservation pinai ko bangke aron long tokte kasi so aron long tokte dia da poti la so bang tokte ki tum pudam mane fan ke lang selet mane fan ta polam ni kali lege tan aron pima la so arona teng mas do nai polam tum tum mata ka mata dam lo kasi la so
tip ni puthak juga bisa nak puthak ke la bangke to Karbi Long Arat na do ana dan sama sama khani apa nak so bang tokki ku bang tum makapen ate bangke ku papilong dari mo bang tum five in menbil kami implement kami lalu juga kapten ku ang ke sini tum long na ku tong don KFE pendo kaya pendo kuya Kedamtang jang mi po ni phai sirkep ani Assam Assembly kilik along India Alliance pen dipu LAC pen APSLC party pen retired IS Zekat Harpan ong dinga vote pen ke pahai pon thekji phan pusi Dhonsri MSC consensi ke parlapon manja Hindi LP School PS lapan ki manja tiniali LP School PS atum APSLC aratum dode sangsi pinpensi sai claim pon lo la sila bangso kilik along ke claim kelam chpa duga tum pasmi jangmi pune phai ingkoi arni bangki anesan chuponsi sansi mumai pi pon lo la pen non ke bang silang ani stami APSLC party phan lapan susi ipang tang pon thuji phan ta bangso mailang smi thansi mum pon thu ini ke cingrum ke lason lo yo non ke MLA election hut tak manja Hindi school PS pen pen ke manja tiniali LP school PS alang litum MLA election hut ke claim ke dam ke cepat duk alang litum penang an claim dam lo la Karbi Longri Abirta la si la alang litum bangke APSLC Congress India Alliance long si alang tu kam claim lo la si alang tuman perang sini li turuji alang tum ke claim ke dam nipig lo khang ke sik sak ay pin lo ke claim ke dam samjin pensi lang tum la election sek bange pachun lo la si nilihi pen ni kang sam alang tum phana kardom lo peng turu lo la si la non election bangke Karbi Longri ilitum jok nangji kusi rat tum bangsi non tu bangke bhut jok lo Karbi Longri Abirta ilitum Karbi Long East West di Mahasau Abirta si rat tum ke so ilitum phanang support lo la si la so ilitum government bangke senglong po la si la non Assam Legislative Assembly government seng po India Alliance ilitum APSLC Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi ake hai si Chief Minister Manpo lepengke ilitum dak Karbi Long penta sar jay kathar alang lisi HAD Minister bangke lang li phamsi tipon po buse alis long taklang elo lasi ni tum ning rong piglo Karbi Long arat pendi mahasau arat ta lepengke all Assam rat atum non hu bangke Karbi Longri mesen nangji la non ke cari bum non cari bum government tum aso ke claim thek thi anta non akimia government bangke claim pon pami pu la development campaign singlo da Karbi Long pentala ini tum ai include ke mang autonomous state ta aso pachun po la pengke da ilitum kisung do la non kacaria government tum longlek ke joraret la Ambani Adani phan longlek ke joraret la sota hang nun po la pen six schedule arona teng pensi non agimia government bangke claim dam po la pensi dak takurita dak masih long po itu Assam Direct Requirement Act pakelake sar jay kathar atum si cesong po angke la bangke raso pangke cancel det po angke dak masih tum sakuri long lok po la dak contract punon others development kam anta la dak masih chun airport dispur dam jok plot po pen 30 department anta elitum selong lap po nasi rat mane rong piglo
la non thu khai long ria farman la si ni tum te song yok lo rat tum si te song lo bhut nang pilo la si rat phan suri akero pajir lo jangmi po ni phai engkoi ani koilamati KGBV along luthan bang lapan incident atum ihum auto AS098C0720 pen school hem ke dam bom ahut kupai kelang nu ajok pen si koilamati along chingkit along labang su auto hirang tangrak pen chingkoi phirlo ka chingkoi hirkang tangrak ajok pen si koilamati JKBV along luthan bang balibathar asor bang semi ahiring tangrak pen aring hu solo adung arai ke duara tumta lab teknolong loksi tong sekot pen aring hu ke so tuma phan bang ke tong sekot pen sikelang hem an pon si silang pon bom lo lapen ki birta ke tok bom hut an bang ki labang su auto hiring tangrak pu chingkoi stami afran ke dam bang avelang उत्तर प्रदेश स्टेट के पार्लपन कानपुर डिस्ट्रिक्ट के पार्लपन विराट नगर नु बस्ता पुलिस स्टेशन के पार्लपन 3 मुंथी डिपार्टमेंट along के इनुत ससी राजन मिश्रा आटा प्रिकेबा सुरके बाबांग आसुपी चेरप आटा निकन क्रिसि बांगनी तुम फानसमी अपन आरमुद पंडत केदमतंग जंगमिपोनि फाइ क्रिस सुरके अनुंगबे हेमिसिमी अंजरा पेदलांग anto det pena phi bangke asar pi bang sami asupi bangni cerba phan sami along bet arum bansi pabibi dam perlo lapen asupu phan bangki kaprega rum bansi pabibi dam thulo bonta adap ke thenga apor hut bangki asupi bangni tuma phan sami kitangar bang barpumsi chelong ponlo labang so lama puthak sami raikom saki tumta birta longsi adimaklong an pale donsi lapen asar bura abang asupi atum phat apran kar mupon det aputhak bangke CCTV along pensi thekon long lo asar bura bang sami asupi tum phan apran char mudat aputhak sami raikom saki tum along sami chukbir ponlo raikom saki tum pen karjupater tok ahut bangki kachan pon ateng lu potangti kedamtang jangmipo ni phai khrisir kep anung be ajus tami an kechura busami asupi bangni tum phan bangke mekpajang adwai si pidun derlo lapen asupi tum mekjang et lapen ke hemsi mekjang et apor hut jurlo por phai hinira minit songke ba pora balom bangke asupi inir phan bangke kbb arumalong pen ingthur ponsi barumalong pondet pensi no kek pen as thoklong prot ponsi apranar mut pondel puthot inir asupi aphan same amekajang adimalong pen ingthur ponsi chu thok along no kek pen that pensi apranar mut pondel pasi chu bir ponlo laso puthak same raikom saiki atum pen karjupater toka sai si non kri asai deng pon bomlo labang so pirta kiri dun long ateng lupotangte sasi ranjan misra abang aprang bangki medical along si sai chuklem dunlo bon sami penang ananikan hutpen bangki alang listame thangnara sai sami chuklem dun avar sai avidadlo lapen non alang bi bangki kimatha kisunga sonsi dokoklo laso jokpen si alang li arumalong sami mate alang li tuma hemalong pensmi penang ant dowai lapen bijia musami long ponlo laso puthak sasi misra bang masapsu kimatha kisung ke dokok ajoine si labang so sai klem tat hailu kusi raikom saki etumpen pachini ponlo bon samel non la bangso puthak larda kalam kichini jia phansi raikom saki etumpen non kiritale basai deng pon bomlang मेरा पति को फांसी का सजा दे आज के डेट में बस मैं इतना ही चाहती अब मैं इतना ही बोलना चाहती अभी सजा मिल जाएगी क्या घटना हुई थी घटना बता दो बोलेंगी तभी तो घटना तो मैंने देखा ही नहीं रात में क्या हुआ था क्या हुआ सुबह हमको पता चला पुलिस वाले लोग आगे उठाए तो हाँ नहीं पहले हमसे मारपीट करते थे दारू पीते थे आते थे मारते दवाई
बहुत है मारा मुझे। चले गए। आज मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड जो फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। Abirta ki lan sikang ton poniglo. Let's do me thak me. Kardong.